okay awo shindwa antu batarobetike nende kana ibashindwe imwekuru imvyo yonga kura county ya Meru no ntuma ko ni governor ibwega muno kisi Kawira Mwangaza ikizire mtomba kui ni kipekee kana ni kisi ya kimwanya itakarika kairi ne anti witikikara ukarika kairi ki history Kenya alio kona ngabana umwe aimpikitwe maita ya 5 ndiye miaka 2 na kambuge ukeja gutega imbia go impikirwa utiumiona nontu kira gituma ngabana atuike impeached the most important thing ikwithirwa mbechi ira rungamirite kia county ni iri ita misappropriation of funds ukeja gutega ngabana Sonko aimpikirwe kwithirwa mbecha ikia urite Nairobi county na kia atuika Trist Mwanga county newe ngabana Waititu ule Kiambu atuikire impeach nundu mbechi kia urite county na kia atuika Trist kia county Kawira Mwangaza kinya Ndururu itonekana itete county newe no tembecha kiurite Meru county yet ngabana Kawira Mwangaza atura ku indefend against impeachment a very sad thing to happen particularly nontu Kawira Mwangaza nwe mutongeria wa mbere kuthurwa ai mwekuru atongeria Meru ari mwekuru na ibwije Ameru ura tukari tuliuchamba bunene na bunene sana kayo Meru akiwa ndatanwa nugigwa auya timbatia nande rutano rui rukureta thina nontu Kawira Mwangaza na chindire antu bara batichindikagwa kana bara batichindagwa bara batura kuga uni ntichindagwa kinya bukaringa kura kana bukarega undingira no ngabana ibo mwiji no uni no kwigwa burolinga burarega ulinga ngabana uni bokira rukiro kedanga bana no uni alright hati Kawira Mwangaza na chindire antu jabalea acho kachinda bangi akuru banjuli ncheke nyande mukoronto njuli ncheke lakini imbije njuli ncheke itiri kuorganize leadership yaka particularly itumba kuita mwekuru yuga tukumutharimira atuika munene nontu ekuru na kati batitikirite batonya kinjuri kana bo manjuri ni antorume ku twinjuri tutitikiritie muka eja gututongeria mwekuru abwire tukaranja na kumenyeranja na mantu yechau nandi kiri antu nanu kulikana kinya mwekuru ule ongi womba kuthura na kura apart from gitikia women rep kira ki reserved for women etawa Analita Karimi mbona yake muno ko Analita Karimi athuri 1970 mbuga 6 kana 5 inamba election naja South Imenti okay kitambo na kinya we atathiria kipindi kiawe athekuru even 1 year aitwa gitine na mantu jau iyo nandu kuona Meru ina tendency ya kureject leadership yekuru nikyo gyatumire uni ndiguchwa makosa ya Kawira ndajaga na ndona ni antu bamwere gitikiu na baringite kura kulingana na constitution ya Kenya na constitution ya Kenya ite ubaguzi yugo urethwa uyu muraja uri umukui uri umunoru uri umucheke uri umwiru uri umutune uri okuma gaitika na ruguru kanorio kanomotho wina right kurunga magitiki ya gavana kweli na Kawira arungamire kinya tena kiama ari independent athiuruka aromba kura mwanka Meru ba mwakura na Meru ba mwakura nyingi sana na ndi Kawira mantu jara ndombo kwiri ya thuriri antu baba ingi sana yachoka yekira antu baba ingi aibu sana yekira antu baba ingi aibu sana imagine utwire miaka 30 utashindwa we yoshindi mwekuru akona hiyo hapana utigwa kinyote ona toro kile antu bationa toro
nontu kawira na bachindire ikwero kiruga ndashindiro bishop nukuigwa indaigire gikiwa gia chini bishop ntina ngaki amamire ke wage korota ya chinja kaire ke wale mekwero kia roye ni tonta terete kero gietikiritie I think agi akinyitie kenda kawira agichwira ngugi na ikionire ngikuona ngugi utijo yara yethe kiti wi ari etha noma yambiria kwaria kairi ule yaragia na ndikawira Mwangaza mbere maimutongeria uthuri ni antu imutongeria antu bendete kinya kiumia kithuri ndaika wa mpungu ukorewe na ndona antu bumirite nkurukie 5,000 nukwigwa na ndaigua bakwaria no ura bamwendete no ura bamukaritie na ndura nimpumba kwira antu ba Meru kawira Mwangaza ari uro nontu nengire Katel na Katel erijera mbecha na aria mikawene kawira Mwangaza uti mwana mukawene akibanga mantu nau bakibanga mbi kawira Mwangaza umubiki ageta straight to the ground akanengera antu into byao adharani mbere ya antu nukwigwa antu bara batendete u bakara mukawene bakaga into bya Meru na bakagaira u na bakathiriria u nukwigwa na ndikawira Mwangaza na batunyire mugate yu bagaira metheni na ibo bagwate ne bauga no mwanka kawira Mwangaza ane lakini woni ntegeti nkuona uti no kawire tite na imbugiti u kinya kethi ba muimpichire koti irio tuyai koti thai koti ugite kawira noe ngavana na twathiria i koti tugeta court of appeal uro gachindwa ethi kawira kana ibo utugetikiria gucindirwa tugeta court of appeal na tuma court of appeal uro gachindwa ethi kawira kana ibo tugeta Supreme Court na ntikuona tuikinya Supreme Court mwaka 2028 in the meantime kawira ndire guitira antu ngugi na bakagya wasiwasi anko bashua kawira utinwetite na kinya bagwata mathigi bathiuruka Meru tauni na kanebere we bakiuga nga kawira mastingu bana bala kamuthere ora karange bera ba mama bokira rukiri bakethera kawira no ngaba maybe wakawira kikaraka akanja kuwa kwa time ino ngota kidogo wenu kwa mbwa ndi machinani ani atenda ngama atenda kwa time akiura ogu ndewe akiwa ugare kwanje no tukoti bongere mwangate 24 akwanya kuona kana kanya kangia kurutira wera kimeki kawira tha ijiri ntio menyina ari na aru lakini Ameru bara bathikiritie baga confirm kino ari ground thaiya cia toki no kuigwa na kino arari iguru na kino aketho ari ruju kawira ati time cia kuonana na Kateos time cia kawiri cia gwita ground na kunengera antu biao direct ati ukurukira kie muturi kuno riku na kwikyo gituma kawira kuurwa no ntwari uru interview wikiria antu ri imbio kubaikiria antu atokara methene tupika ira tupithirira Katero yes bebonka bali interview na bithira no kwigwa MCS nabo betikiria gutumirwa indi no mwanka nchokerie MCS 20 bana ndi baronire weru bauga batimpi chikawira ali nande bau ingo bachokera nkathu muno na inko na kinya bangi vejete very soon in fact ndo bakuga eneo the last impeachment na kawira oni ntikona akiumo mwanga 2032 nontu Ameru kinya bwi bathuri muno ndio bathikiria ground ibathuri muno ikaterwo eji ikuthugania no yake yomba gukaranthi ikaka Meru ule kwenda jaka Meru bena taito ndindi yao yes nduria kigamberi rekodi mweshima nduria atire no atuge na rekodi monga kinya 2027 wonga bana regiteni kana ndakwira twina stage ithatu cia gwita yes kinya ikodi ndi kauga next month ikuhite gamba buitia toga tuguchinde twito atukana na tugwiritwe muno indi twashinda to mwanga twite koti wingi inu iguru katumba kwira tutita abo bagachindwa ri kabagetikiria baushindwa harina bare kuretikia bagwa bethi na muzira ikire bageta court of appeal na ukinya resort rika umano ingwetika kiwogeta Supreme Court kwiki utuma uni kuga ntegete process ye court no ndi wakiri myaka 33 ntikuonega mbaliu ligikinya Supreme Court mbere 2028 yes kwena gintu kiria mweshimana ngwenda giku uchanganya antu no girwe murega baichwa rugama aira kaduri murunge mwira gitikiro karugama 2027 go karugama awaro MC wana wa mbunge warugama senator warugama governor kyuria kenje kurwe na takuwa mantuma governor arugama governor re bakarugama noe akawira ko gitinda time akarugama bena ali ulia amina gata ulia maanisha gali yes au akathuri murungi ugatonya mururi-ini kana ugaitia muti
kana ugatonya ruji ni ukanywa nkuru twinagwe nukwigwa nika murega mwiraga uwona ari uri nontu iwe thina ciai iwe mukamati ukabuyu iwe mukamati oi kabuyu kamaguta na no ukamatete kibiriti na no ukuringa mwangi kinya ndo yo kuona cio ndikirwa ikathuri we behind it nontu kathuri na kwenda ukarira giti kia ngavana na thuganitie kawira akengwa agatigwa ai candidate wa ngavana Rutero Imenti wenka kuwa ona kura uja ciawe yakaka iyo akithekine kiawe gutuike na ndikura ciawe akethwe ina cio na gatara kona akethwe na kura ngiri magana jathatu nontu kawira ateo unfortunately kura itetagu yo thugane nontu muimenti ukaringirwa kura ni antu ba Imenti 100%. Ukona thina kwanza bomba kwenga muno nontu ugwe muntu ura bendete no ura baringirite kura na nkoro emwe igwo utumire aye engwa gitine ko ingwona kathuri kinyawa atitarite mathabu jawe nontu antu ba Imenti ketha ki muntu bakuthura thai i senatoria ubwirite kwitho ikaraia ngavana ati no gwita ukamata ruji no gwita ukamata maguta na kibiriti akaringa na assembly no thithagia lobbying ya ura kawira akengwa itu muntu atenga we kinyi muntu wao kinya bange ni kawira akengwa bangere atekaru ikathuri kinya kathuri ko muthurite ri uti pretend no mwendete umukarie nontu wa bangiri wa thuri wita gukaria ngavana oku na ara senate kana thirikari ya Meru county na ara senate na wita kumichujo into mereta era na county lakini ngugie ku uri andika kinya barugo kauga mbecha iri bwirete kuja Meru county ire ungikwe ati nontu kawira ingavana ere aye yotigana na saine na ndende kuria mbecha cia Meru county keja urungi kwa kinyetha rimwe sibitari tiona ndawa aje bagukua meni wogago auga bara ba sibitari benda ukibagite atia ibakue sibitari nirijairwa stima ikagitu ikanya power na arua aje kinya bara ba dialysis machine ICU bonde bagukua ni ati ukuga gukwenda kuraga ruji iguru kuma ruguru nontu bukuthukane na muturi oku na ndenda kuga kinya naja wona Hamas bakirwa na Israel ibatigera itawa humanitarian corridor yani nari into bibwirite ukurukaira biga kinyera bara batindo ene ekuru ana antu babaje antu bakuru lakini kathuri ugire bau bonde guti humanitarian corridor bwirite gutigwa Meru county nontu kwina andwa kati ya kawira na bara bakurwanwe auwe a Meru bonde kweni nontu kwina andwa a Meru no gomba kuthura mutongere yo in fact antu abonia kathuri ari very inhuman na muntu tina nkoro ya utu na ingwitikia bakamukanukia 2027 good no to kwano thurukite gontu mwanya mweshi no thurukite kaunti Meru karibu gontu kunde ngumendo thurukite we compare 2022 Buranka bana Kawira Mwangaza bwaringeto kura inyinge muno na kariba Meru no kuona gukurukia gacha eno kumone munini wake mutumante thinkia gacha kina kathuri na kina bobonte baba bari nyuma ya gavana no kuona amba kulus kwonto ambete kulus